Deng apektadong residente ning Albug king Balaning Masantol deng may kinabang king metong medical mission na peni muna ng Lingap Balen kayan tabe deng niyayaliwang civic organization. Ang gaking salukuyan kasi makababad pamurin king Danom ing Balen inya marakalaka Balen keti ing mamagkasakit pang magbiyahi papunta king Kabalenan. Ay ning balita ng Patricia Mamao. Laganas kareng apatayanak ning 29 anyos sa indang Judy Valdivieso sa sayingsing reng alipungaking bitis. Paruminggo na lakasing makababad king Danuman ang gangeni pamurin kakati manibat inyang mamanura na dulot ning habagat. Alala rin kasi kanong agawa no neto malas king Danum uling makababad ya pamurin king Albuging karelang tuknangan ketiking barangay San Nicolas Masantol. Inya naman maragulyang kapasnawan para kang Judy ing midinan lang libreng panulo rin kayang anak kapamila taning medical mission. Pumilibre lala na rin anak ko ate lang alipong. Opo. Mandagal na po sa aking kain ito. Metong yamoy pamilya ng Judy karengalos 500 residente ning barangay may kinabang king medical mission apeni muna ning Lingap Balen kayan tabering miyayaluang civic organizations kalupa ning Rotary Club of Southern Pampanga solid kapampangan ng pong Suroptimist. Ing pamuntok ning Lingap Balen ay Leira Buwan ing personal amamia kareng bitamina kareng bingot atin muna mang panulo ang pong supplement para kareng anak kabang libreng salamin mata kareng senior citizens. Usual na ning Lingap Balen, every time na atin mangailangan saup, minahusla ka na ako rin tiga Masantol, particularly Dr. Peter, ang po pa J. Bustos na limbogapin kanuing Masantol, lalo na yun kaning San Nicolas, at atin dakal alipunga. So usual things ing Lingap Balen, may rescue yagang ng karakal makapilang schedule. Penga ako kanya gangatin na biryo, melawos kami mo rin. Manualay buwan na dapat mayayari king eleksyon ning pamagmasabal kareng Kabalen, partikular ring mangailangan. Tuturing na ng misyoniting pamaglibot king miyayaliwang parti ning Yatu bang sumawag king aspetong pangkabulasan manibat inyang maging partiya ning Nelson Mandela Foundation. Not only an advocacy, it's more on the mission ever since 2004. Nung ka rin ka makasaw, IBM basic ka, dinan may lugar, ketang schedule mo, dakal ka apa sa yan tawag, ketang ka na ako, simple yapay ni. Kasi nung talagang sumawap ka, katuknang Then pen medicine na rin ni, for the meantime, atin lang inuman, atin lang gamitan reading glass, atin lang panulok yung alipunga. Ditak pa mo. So I'm looking forward na mas maragul a mission. I'm really looking forward na makanano ko pang makasaw. Inyawa dari Peter Flores, George J. Bustos sampung Cerilo Balgan ning Masantol, ing suporta ning organisasyon bang di na lang kapaldanan reng kabaryong masakit. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.